dedi. Sayın ben tüm şehitler onun için bir kısa açıklama yapmak istiyorum. Evet. Kendilerinin yaşadığı üzüntü, acıyı yürekten paylaşıyorum. Yine dünyadaki sorumluluk paylarını özür diliyorum devlerinden. Ayrıca bir toplumsal yaradan kaynaklanan bu kanın durması için ve barış için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim sözünü veriyorum. بری قوناغا 24 سال 25 سالا وكفان روجا لإمرالي محكمة سروك نووي سروك نتوي سروك خابوبو اسفهم ناكم يعني چما پککی ناك سال وگر اب محكمة کو دسي ويكي گولانا 1909 دست پیکر و ده 29 تموزا عینی ساله ده 1999 ده بریارا خواستند نهرونشتن بو اف انفرماسیون جی در اوی هیه اونه ببینن دبنه ویدیوی ده اونه جی در جی ببینن ده نهرونشتنا ده دولتا ترک حکم اعدامه لهمبری آپو ستند نهرونشتن اف نهرونشتنه هانه همو پرسو برسبون از فهم ناکم برا آپو چی بیجن آپو چی در کتنا آپوش شامه نه جوت مه دسپیکا کمپلویا ناب نتوی نه ده جوت مه چوناویا ایتالیا وکی سالوگر از بحثا سالوگر آدکم چون گهشتناویا ایتالیا کرن وکی سالوگر رواندناویاش کینیایی کرن سالوگر چیشی جوار بیشم گرتناوی و جا دیاوی و روشبوناوی سالوگر و مرنا دیاوی سالوگر و نظام دما بکوخه کد و دما نظام ناواوی چو و دما زکیش کد اف حمول جنبك كي سالفاگرن و قلي كرد بيتي مجول كرن اف محكمة آبو چمانا بسالفاگر روجا محكمة آبو و روجا يعني چما بكي ويجي برا ويجي وكي بيرو نبيروز باهي وكي سالفاگر جبرچه بكي ويناك سالفاگر محكمة آبو فرسك ما يعني دكم وبرا ابوچي بچكي ولو بمنطق وباخلاق برسبي بدنا بشغله يعني قراتشيا و بيسكوباتي شارع وخبرا بيجن وخاين واجان ودفبا بيجن ناموسا خلقي برا برسبي بدن برسكي سياسيه برسفكي سياسي جر لازم يعني اگر برسفتنا بجا چارەسەریە دموکراتیک خاپۆچیە جعدا و پێخواسی دیاربەکر و دەوێوانی و حەشای حازراوەکی و یعنی توالێت یعنی تێبەکردن و درژینن نەفەری هەی نەشەرمەیە تنە مەژی نافکرە مەژی کۆمایدەی ئەوێ ئاپۆچی و مەژی تیجاری نابێژن کە باشش بۆ چ پێکێکە محكمة آبو بكي سالفاگر جبركو بكي سالفاگر ازي برسفي بدم يعني دبي ارشيفا محكمة جبورايا قشتي اشكره بده آبو دبي محكمة ده چگوتي آبو دما ده فروكي دبو وحموديد قلت تيشكنجل من هاتي كرن از بسربستي ده آخر از خوازم خصمتا دولتا ترك بكم تزور لسرمت چنه ده هندري محكمة ده وگرن ارشيفا محكمة آبو ده هندري محكمة ده عيني قوتن دوباره دك دما ده فروكي ده بو و ده طياري ده مدگو قيوي درمان داني و دبن اشكنجه ده بزوگرين نا بشتي
شش حفت مها عيني قوتن إيد فروك يدقوت برفرعي وقوت اشكنجل من نهاتي كرن از خوازم آشتی از خوازم دامشی همو پرسو برسفه ده محکمه ده ای دوزگر و برسفه آبو چما نبویی پرتوک و نهاتی چاپ کرن پکیکه چما ولو نگری سر تویتر ما سر تویتر ام اکس ام نابیجن تشتكي ولو ما بلاف كر وابو شي دين بون شخو يعني عاقل تنا يعني منطقي برسف داينه تنايه نزان برسف بدن برسف تنا برسفنا الجمعان هاي الجم بكيكي هي نا الجم بكيكي هي بس نابيجن مقوت يعني دصالن دجواريه ده حشته وددواده همو ارشیفا دوزا زندانا آمده مظلوم دوغان خیری درمش کمال پیر همو دریا پاریزر حسین یلدرم ده ها درخستن و در سرخابونه ده بلا بو ترکی کردی هات ورگراندن عربی بو پرتوک وگرن پرتوکا برخوادان جیانه بزم او ترجمه ورگراوی عربی جیه قیب کردی و جیب ترکی جیه همو ارشیفا دوزا سرکرده یا پککی تیده پیدا ده بینن و جو پککی بپرسن کانی ارشیفا دوزا آپو سروکه می نووی چما مظلوم دوگان و حوالی نوی هاتی چاپ کرن و بلاف کرن و ورگراندن چما آپو نهاتی ورگراندن دما اشکره ببه سوسرتی و قبحتی و رو رشید وردی دما رایا گشتی هموتش ناز بکن پککت زانه آپو ده محکمه ده چبوتی لی دناوا گلده بلاو ناک هناك آپوچی گوتن پرتوکی و ساولما و ماولما و غشیمی هانه نزانم پرتوکی آپو همو خندنه شهرستانیا دموکراتیک و پاراستنا گلکی و جه نزانم جه سومر جمهوریت و حتی جمهوریت دموکراتیک همو پاراستنامه نوی ساولمه نوی آپو بخو افجبو دادگاه ما في مروفا أوروباي دناف ده تنة اف نهر ونشتنن دوزا آبو إمرالية تيد تنة نهر ونشتن جوارن جواندن اف جرك بذ أرشيف ملكي جل جبو اف جليكو لدو سروک آپو دمشه لدو سروک خاپو دمشه ناز بکه سروکی وی نووی چگوتی ده محکمه ده ام نهافت گرن سالا 1925 شیخ سعید لبر سیداری چگود ده محکمه ده چگود نزانم قاضی محمد چگود ام فتگرن في ارشیفانه لینها ام فگرن ارشیفا آپو بچک چند ویدیو این دولتا ترک او شمار درتینه پککش مر در ناینه پککش مر نابش جگر نابش آپو چگوتیه هنک تش درتی يعني آشتی و کمارا دموکراتیک و جمهوریت دموکراتیک و پس نه مصطفى کمال آتاتürk ده پس نه کمارا ترکی ده و جمهوریت کمالیست ترک ده آپو ده پرتوگی خود ولد بیشه لی اب حمود هینن آلیکی اب نه رونشتنین دوزا امرالیه چما PKK ناک پرتوک بیکو پیبلیزه ها بیکو تشتا سانسور بکه چما PKK ناکو پرتوک و ناده بیشه هوا سروکی وی نووی اوی گوچی جاگ دماغ درک هده خلق وی بپیون پاراستنا شیوه آخافتن و پاراستنا آپو و شیوه آخافتن و پاراستنا مظلوم دوغان دما دبن اشکنجه ظلم و زورا زندانا آمده و اسعد وقتای يلدران وشخور للروشة آبو بنر لحالي آبو بنر بدن برهب بشك عاقل بشك أخلاق بشك منطق نبر وني برسفة حمود شتي ببينه
مظلوم دگوت کردستان ام تفگرکی آزادی خوازن و آپوجی دگوت نا کمارا دموکراتیک و قوناغا دا مزراندنا کمار باش و ام تمثیل اوی دکن و مصطفى كمال اتاتورك ندش من قالي كرد بذي منطقي هاني ابو دا اخذي من في برصا هاني كر ازيس مبرجي كري ازيس دوباره كم المحكمه ده ابو لي بورين اخا ج دايكن عسكرين ترك خوست خمنا كبر بخوازه دايكن عسكرين ترك هيرس بون قريان مثلا مروباتيه سروكينوي قلت اسلي بورين اخوان جوان دخوازم لأخلاق وأدب ومنطق وكردواري وإنسانتي دبيجه كو ليبورين أخوة جدائي كن شروان كرداجي بخواز أنا شندائي كن شروان كرداجي دوي محكمة دهبانا ولهمبري أبو بهيرس بآخويا قوي أبو ويش هاقج مجبوري ليبورين أخوة جدائي كن كردا بخواستنا قيولو بو قي بيوستي بذيه بو يعني داو قد ديام تركم اقو خمناك قد اسخوازم خزمتا دولتا ترك بكم خمناك قو كومارا ترك تشتكي قلكي باش بو سوجنه سوجه مصطفى كمال اتاتورك بو سوجه بارتيا آزادي و شيخ سعيد كالما قو خمناك عسيان لهمبري كمال اتاتورك چه بو اتاتورك مجبور بو كوم كجيا چه بكم قو خمناك همو تشتي ولو تشتي كو آپو گوتي خمناك لي تشتك تنمايه گلی می باکوری کردستانی اب آپو چیه کو دنگی خوددن دو پارتی و دم پارتی و هادفه و مادفه بیرا وی مثلا هانه نابن یان جی بیر دبن ناخبن دما عسکری ترک بین کشتن ناوی وان به شهید یمکی کجری وان ناوی کینه ایک وان دو کجه چنه هرنجا آپو بپرسن چه ناوی اوشی شهید بن چه نابها اگر عسکری ترک ایتین کشتن ناوی وان شهید به لگوری آپو او ویدیو ودی اون دکارن وگرن هینا بیتر اون دکارن ده ارشیفه ده وگرن والفيديو شديد تكست ودنك نا ازدي بيجم دما ناوي وان دكش شهيد باشه جريلا ايك عسكر كشتي او چيه ايكو لسر دستيوي بقولياوي عسكري ترك شهيد كت دمكي جريلا تيروريست يعني اف دور لسر ناكوكي چناب يعني چناب هر دو شهيد بن چناب يك شهيد دمكي ايدن كجار تيروريست نزا يعني والناب ليبك आपको اگر لیبورین جدایی که شربان کرداجی بخواستا ما بگوتانا مسلاوی براستی انسانیه براستی خوازه نکر کسک نها جا آبو حساب نخواست او گرگرین عبوقاتی وی پاريزري وی یکو دو چون جمعی کسک نگود یا ویا چید بی وی دینه ها چما بود يعني تشکلات چه دکل پیشه محکمه روشا مجی دخل آلوزیه خوشی دخل آلوزیه ما ویدوی فلج بانا برای لیبورین خوش دایی که محسوب قرقماتی بخواستانه برای لیبورین خوش دایی که مظلوم دوغانجی بخواستانه ما شهیدین کردانه چما اپو تنی اولو فرق و جداییه چکر لیبورین خو جدایی که عسکرین ترک خواست وانکر شهید که برای اپو چی به اخلاق به منطق به بزانبون بورن برسلي بدم تنا ويانا دجون وإيريش وخبر وشير وقوتنين بيس فرحن قوان يعني أو فاكن وجا شعبي خابقرن ودوي خابقن وتشتين بيس جدوي واندر كيف ناين بزانبون مثلا اللي فقرك يرخني جا عبور الشيناكن عبور دكن بيخنبر عبور دكن نظانم شو فيلزوف شو فيلزوف ولوش حدية شيتكم سلوكك يقولوا أجدارك وطريش وبنك وحرية أسجدكم أبشي سلوكك كرابة دمات عسكري ترك دك شهيد دبيت الشربانة كرجي
بك الشهيد أما بيجن مثلا وجهي سياسي اللي تجعل خوا جي شروان كردا جي شهيد كردا بقرأ تتني دايكين عسكرين تركات ناس بك يعني قصورة باق ما باشقان آبويا يعني أبيا ناي بينا كرن ناي چینا بور پینا کرن چینا بوتت هوال تاکتیک کرو های خالی سر تاکتیک چه تو چیش مرج يعني كراسي رزياي ابو تاما دا تشو بينا دك وتخد خابين وكي ما تشيه ما چينا بچكي مجي ام ده 1024 دانه ام ده 1000 ام ابو حق ده خو تاريخا كردا قش بروواجي بك مصطفى كمال اتاتورك بك دوستي قالي كرد ندش مني قالي كرد دخواست كردا دولتك كرد وتركا اوا بك ابو حق ده خو كو بديرو كي تبليز بنزانم حقارته بشيخ سعيد بك بسرهلدانا سيد رضا دمات كمال اتاتورك سوج دك سوج اسيان كردا نابي عندك نابج سرهلدان نابج شورش تبي اسيان لهمبري كمال اتاتورك رابو كمال اتاتورك مجبور ما بقولوا بك ابو حق دخوا قلت شو حقنا دخوا بشكل رخنا بك ما چينا بقيت رخنا خلق امريكي رخنا لسروكي امريكا دكن امريكي ترك رخنا لرجب طيب اردوغان دكن يا افشي بينن بدن برها ابوجد هندري وان نح دوزين هاني نهرونشتنين هاني ببورن نهرونشتنين دوزا امرالي شاهين دولمز ويلدرم مركيت لبروي شورشگره وانا دبن اشکنجه ده تسلیم بون دبن لیدانی ده تسلیم بون دوه قناغ هانی ده هناك اندام پکیشی تسلیم بون دی سافگریه رحمتی کانی یلماز گله کس ولود ده هناك جیل برخودن وهناك تسلیم بون اونا ما بگریان شاهین دولمز ويلدرم مركيت لقوري حالي ابو بيجي اشكنجل من هات يكرن واقواس تعويض وتنازل وحمود اشتي يعني بمبيكر بيكو اشكنجل بيكو سيلاك ليكذا بيتشتكي يعني ام للروشة ابو بنرن والروشة شاهين دولمز بنرن كو بكاكاوي تصفية كر شورشگر ولا حارزي مزن شاهين دولمز درد كذا شخل الروشة حالي أبو بنرن روشة أبو بنرن يعني كسك ناي ولو جارك يدن لفي ديروكا هاني بناقره ويفقر اف فيديو ويبرس دسري خلقه دناوا أبو چيا شيده دو شوبينن ودنرن وتماشا شيده كن هادپا مادپا شي ودو بارتي جي لدنره وقنديل جي لدن حمول دنرن جمرتي يوتيوب جمرت بيجي يعني لتركيا لكردستان لعراق لروجافا تماشاباني وان فيديون هان وان خلقي هان كينه جمرت بيجن يعني ايكو بدزي تماشا دكه ايكو باشكره تماشا دكه وبفي رنگي پرسين منن پرسين روانه پرسين زانستينه پرسين ديروكينه پرسين مقدس تنه آپو جمر نكن خوده آپو نكن پیغمبر نكن نزانم ولي وشاشتي وكيمانيا ناغلب ناف جسري حتى سبيلي خد ناف شاشتي وتشقلا وتشتي نباش داي سروكي نووي اجا دما تبان برسيان دما زوان برسيان لاودكم آجان خاين نظام چيه بفي منطقي هاني برسف ددن يعني دوی دوزیده دوی محکمه ده محکمه آپو دولت ترک لگوری ماده 125 وی حکم دکه اعدام بشتر سفك دکن مؤبد اف نورماله يعني هركز به مسألة هاني دزانه لي كسي كو نزانه وگرن ارشیفه ونه ببینن شکلیش هیه لگوری ماده
125 قانون سزا كرني ياسايا سزا كرني دولة ترك يعني تهمة خيانته لدولة ترك همولاتي جابو نكشانديها حتى روجا إيلو أبو همولاتي دولة تركة حتى روجا إيلو همو اندام PKK همولاتي دولة تركن أنا جارنا هنا كسب تهمة خيانة تي يعني تثبيت بالسروان وطنداشي همولاتي جوان تيكشاندن اف تنية أمانا همو همولاتي جمهورية ترك دولة تركن أبوجي دنات اف جي دينن عليك مثلا پارێزەرێن ئاپۆوێ چاغێ دەوێ دۆزێدە و هینا ساغن چ دبێژن پارێزەرێن ئاپۆ ولۆ دەرباس بوو کەسێک نەهات یعنی مەسەلەن لەبەر نەسەکینی چما ولۆکردن پارێزەرێن ئاپۆ چ دبێژن دبێ چێ نابە ون لە گۆری مادەیە 125 وی مەحکەمە بکن نا وی لە گۆری مادەیەکی دن هەیە مادة 168 مادة 168 ويلقوري وي محكمة بكن أب مادة علاقة وي تشيه كو جروبكي تشتا يعني تشكدار جروبكي تشتا يعني تشكدار نه بارتيكي سياسي جروبكي تشتا يعني تشكدار پارێزەرێ ئاپۆ دخواستن ji devletê ji mehkemê ku apo were sizakirin were dadgehkirin were mehkemekirin li gorî vê madeya hanê ev madeya hanê çi ye ku yani kesên ku grûpên çekdar wekî çete wekî mafya wekî tiştên bi vî rengî were mehkemekirin ne wekî partiyekî siyasî ne wekî partiyek ev parêzerên apo xwestin ji mehkemê دما آپو دما پارێزەری وی وێ تشتê hanê bixwazin demekî apo jî xwestiye demekî apo jî razî bûye ji vê mesela hanê ku rêxistina siyasî ku mezlûm dogan qebûl nedikir di heştê yekê heştê dudwa ew Kemal Pîr Xeyrî Durmuş navê wan wekî apoçî were naskirin digotin em qebûl nakin navê me bibe apoçî em partiyekî siyasî ne em sazî ne em ne girêdayê şexsane پارێزەرên ئاپۆ di sala 1990 de li pêşberî mehkemê dixwestin ئاپۆ wekî serokê grûpekî çeteyî çekdar li gorî madeya 168 were mehkemekirin debere bêjin na ئاپۆ jî dixwest û parêzer jî dixwestin û wilo derbas bû lê dewleta Tirk na وی لگوری ماده 125 هات محکمه کرن لی بهانه پارێزەر ئاپۆ چ بوو وێ چاوێ دگوتن کو ئاپۆ نەچی فعلی فیزیکی تێڤلی شەر نەبیە شەرێک و چی بووی لێ ئەمە تعلیمات جدور ده تعلیمات ده داوی شریحانه و ده انجام ده yani serokatiya wiya rêxistinê bi vî rengê hanê bû behaneya parêzerê apû wê çaxê ev bû vegerin erşîfa dosê û van tiştê han parêzerê apû çi xwestin xem na ku wî mehkeme bikin wî mehkeme bikin wilo ji apû re rûmet didîtin ku wekî serokê çeteyekî çekdar were mehkeme kirin ne serokê partiyekî siyasî xweziya ji mala Xwedê re dewleta Tirk û bi a parêzerê apû bikirana bi a wî û li gorî wekî ne wekî serokê rêxistinekî ku dixwaze cudahiyê bike û nizam dewletê perçe bike na wekî serokê grûpekî çeteya wekî ev çeteyên mafya heynî vê dixwestin vegerin a li erşîfê vegerin
لأرشيفا دوزي وگرن لسر مديا جهاتي بلاف كرن بهانيا پاريزرين آبو اف عيني تشتي يعني كو مظلوم دوغان و سركردين PKK لدجبون كو بريخستنا وان وكي آبوچي وكي تفگركي چتيان ورناس كرن نا پاريزرين آبوچي پاريزرين آبو وچاوي بهايداريا آبو بهايداريا PKK بهايداريا قنديل همو دخواستن آبو خملا اكوي محكمة بكن ديوكي سروكي تفگركي چتيا وديد وبهيست وناسكر دا جابر سليبت